gila. Gue sih puas bro. Woi, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama gue di channel DWFRTN. Semoga kalian yang menonton video ini sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya agar bisa membeli kuota buat terus nonton video gue. Enggak. Seperti judul yang kalian lihat di sini, gue bakal main game gitu ya. Dan seperti biasa gue bakal solo rank karena gue gak punya temen buat ngerank. Temenin dong bang. Oleh karena itu di rank gue juga masih GM. Temen gue udah legend, gue masih GM gue. Tunggu dulu. Tunggu apa lagi, kita langsung aja masuk ke gameplaynya, oke? Saya mencium bau-bau kekalahan. Agak nggak boleh. Kita punya otak harus berpikir positif, bro. Oke. Bro, gas kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, maju sendiri, woi. Anjay, maju sendiri. Bro. Coba kita pakai hotspot ya. Sinyal bagus pakai hotspot sama gua. Aduh, dosa banget dah gua. Kuy. Kita harus menang nih karena gua udah nyala hotspot. Kuy. Masa kalah, bray. Nggak boleh kalah dong. Oh, ini bawah kosong nih. Kontrakin lah, kosong lah. Yuk kita hancurkan turret. Yuk kita hancurkan turret. Wow, ngeri sekali. Wow. Kita bisa. Kita pasti bisa. Kita akan kembali dengan penyanyi. Yuk kita hancurkan turret, bro. Minang kecilku. Hancurkan turret. Sorry, gue tinggal dulu, bro. Ya Allah, nggak kena dong. Stop it. Tadi kayaknya gue ini dah. Iya. Mantap bor. Kira bakal ini nggak ya? Bakal menang nggak ya? Ih. Anjir, diketawain sama Franco dong. Ya, jago nih Franco. Ntar dulu Franco, jangan ketawa dulu. Ini Anda belum tahu hasil akhirnya nanti kan. Kalau mafia bermain, Anda bakal kalah. Oke. Tuh Franco. Sorry bro. Ayo habisin, Franco-nya habisin. Dendam, good. Gila. Gue sih puas bro. Ya, gitu anjir. Ya, gue gak bisa kabur. Nope. Oke. Tuh. Gokil nggak? Gila bro. Kunci. Ya, good. Oh, Franco, jangan ketawa dulu, Franco. Bro. Ayo, tek. Yuk, gasan. Good. Monster kill dong. Siapa tahu sih. Alasan tim gua jelek gitu. Maksudnya apa, saudaraku? Bilang aja gitu. Maaf ya, aku udah bacot sama kamu gitu. Kan selesai masalah kan. Jangan pakai alasan tim gua ini. Wow. Hampir aja. Yuk, gas.
matikan. 偶然なんてないよ。 Initiate retreat. そ An れ enemy has been Ayo slain. bro, デブじゃないぽっちゃりなだけだ mana dia? Double kill. Good. Bro, kemana dong bro? Selamat. Wih, Initiate retreat. Ayo, ayo, kita hajar, Request backup. hajar. 今できるのは大戦争 Oh, dapat dong gua. Ih, anjir nggak nge-kill gua. An ally has Aduh, been malah slain. nyampe. Woi, tolongin. Jangan di situ, sini aja bro. Request backup. 俺だってわうわうわう魅力的だろ An ally has been slain. Shut down. Aduh, gua mau loncat dong, susah. Ally has been slain. Launch attack. Initiate retreat. 偶然なん Initiate てないよ retreat. Initiate retreat. So, iya, sorry bro, bawel amat. Request backup. nyerang nih. Ayolah, nyerang lah. それデブじゃないぽっちゃりなだけだそれそれ俺はなぜだそれ大戦争 Gila, kayak sapam gue anjing. 食べられないのが一番怖いことだ Ih, kok gue nge-kill gue. Kesel banget dah. それ Kill. Ayo, 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 ambil. me nigga Nah, godong, godong, godong. Mega kill. Ya, enggak. Anjir. Sini, 俺 sini, だっ sini. て魅力的だろそれ Team destroyed a Nope. Team destroyed a turret. You have been Maruk banget gue. Biasanya kalau pengen menang nih mati gua. double kill. Iya. Menang. So, menurut gue sih di pertandingan yang kali ini, Victory. alhamdulillah gitu sinyal dapet dari mama. Terima kasih mama gitu ya. Jadi menurut kalian gimana pertandingan hari ini, pertandingan kali ini, di video kali ini? Terus gue butuh komen dan saran kalian, komen di bawah. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, terus share. Jangan lupa subscribe di pojok kiri bawah, ada watermark itu. Terus subscribe atau di tombol merah itu. Jangan lupa tombol loncengnya. Oke, see you next video. Terima kasih yang udah support dan bye pemirsa. Apaan sih goblok.